sekarang kita mau setting Deco S40 punya setting. Okey, kita mau download TTLog app. Kena register dulu. Download and register. Register siap, kita masuk. Okey, kita tekan kasih screen, ada lampu. Kita tekan tolong. Ini dia lama. Tambah. Okey, kita set dah. Okey, ini set untuk bilik nama pun boleh. Luman number. Okey, kita cari S40. Okey. Lepas tu kita masuk password. Okey, add password permanent. Okey. Tekan nama. Nama siapa orang pun boleh. General. Sorry. Kita salah. Buat one time lagi. Custom. Okey, nama mau pergi custom nama. Lepas tu 123 123. You apa number you boleh set sendiri. Okey, siap complete. Okey, kita try. Okey, sudah boleh buka. Kita sekarang buat fingerprint. Okey, fingerprint, kita tekan fingerprint permanent nama lim set. Okey, kita set fingerprint. Okey, successful. Ini tangan so okey. Satu orang mau berapa jari pun boleh ya. Okey, kita try. Okey, ini sudah boleh buka. Okey, lepas tu kita pakai setting card. Add card. Permanent sama juga. Nama. Okey, kita setting ni card. Okey, successful. Okey, lepas tu add card nombor 2 sama juga. Kalau nama ini number 2. Okey. Okey, kita tekan. Dua kad sudah siap. Ni kad boleh pakai, fingerprint boleh pakai. Lepas tu ini boleh auto write aiming. Macam you mau hantar kasih you my kawan permanent. Okey, you boleh pilih lah dia punya phone number apakah. Okey, you cuma send saja. Dia boleh pakai terus. Okey, ini Bluetooth pun boleh pakai. Tekan saja. Okey.